Aikari a Maragwa ni marurunganite makihinyiriria maabitha a borithi marekereria andu ana aria mahingiritwo ceceni-ini ya Sabasaba na makienda OCS wa ceceni ino akorwo agithamio makiuga akoretwo akimahinyiriria na kuoya mahaki. Huyo OCS badala aangalie masilahi ya wananchi wa Sabasaba, kazi yake ni kuangamiza mwananchi wa Saba. Aikari ya maihuritwo ni matukuya ni mamenereirie OCS uyu kuona acenjetie ceceni ya borithi na kumitua itumiro ria kuoya mahaki uria akoretwo akihingira andu na kumetia kuma ciringi 2,000 nginyagia ciringi 10,000 niguo akorwo akimarekereria. Watoto wetu walikuwa wamewekwa ndani waachiliwe. OCS amejificha kutoka asubuhi juu alikuwa anajua maandamano hii imekuja juu ya tabia yake ya ufisadi. Akiaria na aikari aria mekuhurite kambe ceceni-ini ya borithi kwa makiria ma mathaa 6 mubunge wa gicigo giki Mire wa Maua ugite ati ni akoretwo akiamukira mateta kuma kuri aikari uria OCS uyu akoretwo akimahinyiriria na riu ikitie rite kuri thirikari akienda afisa ucio akorwo akioerwo ikinya ria kiwatho kuona endia a kirabu na atwarithia andu thino mahutitio muno kuria endia irabu makoretwo magitio 5,000 oro mweri na watwarithia andu thima magakorwo magitio 2,000. Pia kwamba ile biashara yao kidogo wanafanya ambayo haileti faida vile, kwa vile kuko wanaitishwa 2,000 mtu anaweka kwa tumbo yake. MCA wa wadi ya Gida nikitie rite na kuri thirikari akienda maabitha othe a ceceni ino ya Sabasaba makorwo magithamio kuona makoretwo magitua aikari a mwena uyu ngombo. Haha thigari ati waruta 2,000 magwititie 10,000 ati uragirwo thimu kiroko ngarandurwo ukerwo arihaga thirika 8,000 tuambie wasikia nini? Muikari umwe ugite handu ha maabitha a borithi makorwo magikia ngono ekinae makoretwo makinyita andu aria matari na mahitia na kumetia mahaki. Mwingine akaniambia nitoe 10,000 ati ndio nitoke nimtafutie. Asubuhi alikuwa amenipigia kabla tuanze hii nini maandamano. Saa hii hataki kunipia, nimempigia achukui simu. Saa hii amechukua ametusi huyu mama. OCPD wa Maragwa Jane Nyakiruma aingirire bara ino kuona andu aria makoretwo magikio ngono ceceni-ini ya Sabasaba mahingiritwo kwa makiria ma mathaa 24 mategukinya igoti-ini kuria eri acio mahingiritwo mari na murimu wa meciria na matianyitwe dawa kuma muthenya wa ira na ungi arakoragwo agitio ciringi 5,000 niguo akorwo akirekererio nduthi yake. Mwe wa aria marikitio ngono ni akumithitie maabitha eri a borithi aria mamurire guko thutha wa kumutungia bara kiundutho riria inukaga gwake mucii akiuma wira. Mwambia kuja amekataa. Aikari ya matina hitha gikeno kiao thutha wa anacio kurekererio na riu meigite angikorwo OCS ucio ndegukorwo agithamio gicigo-ini kiu mwena ucio gukorwo ugithie na mbere na kwaga ugitiri. Handu-ini ha Muthingi TV ni njitagwo Ng'endo wa Njogu.